Bilang di mereka pananense magafanana yan yang makwaya di mereka tumenang di fanana yan yang Dilan di mereka tumenente la fanana yan yang Dilan di mereka pananense magafanana yan yang Sélection. Okay. Kiambote kieno kwa yeno woso no alandi yeto aninga ya Kikongo tunovava vanansanda adewa tunewa vanansanda kasewa kwa yeno woso no lutakutulanda una singa meto myandinga ya Kikongo unu tunevava tuzembote wo kia sabalaga tukalange vava kasi unu kia tanu munangunga 13 tunevava nzenza za pwena kuti tunazawe unu idiavo tuzolele kulusonga ebuke kiaki kiatuwa kuna mbanza Kongo awa gimbi lange kunga minakutu tuzevo ya azole anata kwanda ensisa mieto ye mawoso mana mamone kanga kuna zunga kieto kuna tutakulu fa yega tobokela elenku 6 ekiaki buke wao ya umosi vovela ko di vovela gati akinani yena kweyatuka kyamambo avanganga akipape wao lunanginie lunanginie ludisonge sevava pasivu au alandi yetu awosono yandinga Kikongo amona yazaya kani yenu akina tunangine yene mpe tunakiambote tunakwa ku ludisunsu ludisonga kwa nkangwa wosono yeto tunaibuka kia elenku du 6 tunaibuka kia elenku du 6 kwa kuzaire tuna mashkuluana tukalanga muvisita twajidi ya ilumbu au tu provatete twavange live kwa kukulumbimbi elenku 6 buka kina kasi wau atwa wole nitamone vo nani wau insu nani buka wau kia bajeni eke buka kina muna missão vimba minha cultura a Congo resgate a cultura ba Congo iwau matuzole twazaye wawe emono mazole azaya ya landi yetu awosono andinga Kikongo iwau elenku 6 buka kina kasi wau oyetu tuzole twazaye ino wole unevovu nani kumweno nani omone nkumbwa me Bonifacio Lukombo Muzakir Bonaji yani irmão Miguel representante na elenco dos 6 mone nkuwame Miguel
Rwanda mumbanza ya Kongo. Wau mwamuki akibuga kieno lwa kwa luina. Tomere bakisa kwa lwa kwa luina emuki akibuga kia seji. Awel bakisoko kwen mutoma bakisa ngina mangita kiuvule nga lwa kwa luine eki okibuga kieno lwa kwa luina. Tu okay, muboki akia seji tunsambwadi una obona ji vocalista principal omono ndwa mvimba ngina vantwala e muntu antete tuna general passador yani sambano tunsambwadi muna português soni que seis tune sambwadi tuno eto ova vaka dos tuna ongola ka tunova porque muna missão to agi inga kai nani wau insunzu di ake buka lengo seji nani insunzu di enu mono bona ji insunzu lezi asunja abuge kyake mono ngina fofa iwao kadi wao kunga mikwara na mya lusire wo pala kaluna kiau o yimbila kweno kalu gimbilanga mono insunju di ngina fofa kyabuka mangita fofa kadi wao nzewo lutukembe vweno lubuka luina kumbanza kongo luzingilanga kasi oyeto mfimba wa muntangwe yayi enkunga tunamia do kumie zole kumi kumie zole miakunga lona miao oyeto katushe oyeto kuluwana tushingilanga okumbanza kongo vatadietu okwake vatadietu kwauta uchikila maisansuka kwa onso no muluwana eto tukalanga owa tamona cultura eto geração imoshi ina tuna vidise ekinkuluketo dialio totavwandla eto onso no wana Congo tuavwa moshkaka disco mosh tunayau enkunga tunamiau kule owau mokumezole ina título Geração Perdida muito com isso ngele mbando a vila iwau tutondele kadi wau lufovelefo palaka kimosi luna kiau muna kiake palaka kadi wau luna ye kumiyezole miakunga etuku ya kiake palaka yani vo mbandu ya vila kuma kiake wau yeno luasosela etuka kia palaka kieno vo mbandu ya vila kuma kiake kia diambu lua mona pasifolo afane eya ikumbu ya mbandu ya vila mukuma tavanle mbando a vila votu mwene tumeneta bangu muna tale mvimba tumona jovem tangwa ya mbandwe ya kabazeye ko ekinkulukiao vo yuvude kana ya kwa de kaze kise
wazee kyoko owa bazigaka família we kanda diao o papa wiko yeto o tunao tu jovem observador tutadidi envimbe embandu wetu na vila vite vange jambo envimba ya vova kwako mugu watwina mutoma gugu watwina vova kwako vova kele vovanga tuatale envimba tutavanga observação estudo muna kati kwa jovem eto tuna envimba Congo tuamona embandu eto mbandu mosi na vila idio oyeto tua vangle kyoke albu geração perdida mukuma empangizeto kebe wakabaze mvimba ko lunda ekinkuluketo iwau tutondele papa muna prova zako iwau okay então idatamo ne mvimbe geração eto ka mena lunde mama kinkuluko geração mosi ya vila idio tabangla embando geração perdido kinkuluketo ya vila idio eto bua kya elenco do 6 tukimbele kunga tulweke ba mama tulwe iwau wawe mono tomene kuluwa we ready okulumbimi akurede ntotele ready kwa kuna falia nakaira manji tunavyo munakati kavena diambuku mukutoma kuluwa wina iwau tutolezaya kialusadi suluta sosa pasivo ekungamieno emiami mitalidivo ekome na diaka mankaka tuna maovava ekome na kialusadi suluta sosa pasivo ekungamieno emiami mitalidivo mbandu ya vila minera luaka munatsiza woso no pasi azaya vo eyeno mbokela luna woso no vo avuka mana woso amana sisi okay envimba kituna tuna sosa envimba patrocínio esta lukienda kuntuala envimbe patrocínio nkatu dificuldade ya ingi envimba yetu kaka tuvava ngepinda mutulendanga tunavange promoção porque uno enkunga mienda kwa ndako za mvimba una ndambu kena yao yetu endamu tuna yao kaifuana komuko yanki então tunateke disco tunateka mais diferença ingi tunazao en dificuldade na deslocamento muna tudo uma produção ya disco muna onso no então kima tunavava muntu katukoyara ke patrocínio essa lokenda kunantuala music wa kuminami aingi nkunga myambote minami onso mina mais posa tunavava katuvananga kubidiani chochote sasa ukienda kwa nda patrocínio jambo jantete tunavava mambo yangu kakadiaka etonzo no tunabuka kya Congo tufetiva nanga contribuição awe consomo muntu na unatuke kwa nda minabula consono ne possibilidade kurado que de lango bakile Congo tu na radio osana na televisão bakile tu na televisão de áudio de diambo com wala di kwenda
vo bevulanga enle momosi ka boka nguba ko mais ni miole ibonga nguba mpange msike toma vane teka dame contribuição tondele muna kutilomba o ediambu na difete gika vete tombo la salutetu wetu kwa kujano tujidi tunekintu adivava mnamtadiseno na lenda osunzula empasize na panje tulende kala vavo lutuikama evo bati muntu no nafete kuiza waikama kadi onlembo moshi tulenda kanangu na kashitindika utindikanga votu kele kintwadi esalute kele tukanantwala wavo eto moshi kaka enquanto kedan kilemi kwena ngesavantwala landi la omuntu angwe aitwina tango moshampasi eto mutu divavila washo wavo lutuikama ene evo tubagire mutu tuikama tuide saluvo chicken antwala tonde iwau kale wau tutondele pe muna mvuvu mieno tuzevo ndonga ya yingi etagututala pe na prova zeno voyeno elenco de 6 que aqui buka que gita gimbila vo embandu ya vila embandu ya vila isongele kwa watu awoso na yoyo amana vila kana ndinga zao amana vila kana munatuka amana vila kana ekitikiao yene wa mkuu boke la lina tunakuwa boka le kideni kadiwa oya bazila pasi votulendo kala zimbuta tulendo kala yana be kudiatisa nekinto adivo esalike tuskena wantwala yeye mbando tuna vila zimbuta kana tono songle njila zetu tulenda vutwa kideni manjila idiari nzimba emissão yetu bavanga vutuka bana mpamba njila bana twavidila emissão yetu mvimba twavutuka mvimba tonto no tabakisa ekinkulukia tu bana twavidila mbuta zetu idio mvimba tusolele mvimba apoio mnasa luketo mvimba voi monekene apoio patisino vai kide mvimba esa lokandaki kwenda inkunga mnena mbote ya luta ya to onso no ka elenco do sexto ya no 11 no mwana Kongo ndunaka akakala mwana Kongo kala mwana Kongo kana mwana kwenu unokala ke vontade a avanusu nzulo juda de group então tunaye majibuka mnakumba ni wao kale wao nzevo nzevo evovo luina kuntwa ku ndombelevo ewo kunga utasige kiliai baby sa tabe ambote lwa kulula unkunga lukulula ndonga ya yingi tagututala ambote mbote lukulula naka lukuludiko ana alandi eto osono katoma gutu wako wawe kafena diamuko yeto pediaga tunevava tusile wau okay. ya woso kala munasinga mieto emuamu lukulula kitagulwa liaga gutu lukulula unakutua wau mkulu wangina unakutua ngengele okay. Nzolele ya zaya nani kena epapa kulumbimbi nani eno tuzole twazaya pendio mutu kadi utafova kwa yingi okay okulumbimbi muntu moshi kana mu Luanda unamutamba ku municipio ya Belas kikala mvimba ku municipio Belas tatali mosi kwambanza Kongo mvimba muntu ta Kongo etembe tataguanda porte zane ka tutavava tutakala numero ntabokela twazayane mvimba na Luanda Luanda tukalanga twavane porte twazayana bakumbokela muna radio despertar kansi kaeni katoma kayamba kwe numero eto twavova yo secretary ani pastor takale moko muna nkunga tavanga kulumbimbi
yani kungwale kaluvana kulumbima ikulumbimbi ya inzo inova ikulumbimbi ya inovava ikulumbimbi munangubuka duvana te kwa tabanga kulum twakala twakala kintwadi twazaya kachi awe tutivanga kanchi emamwe na kuna twala kanchi katakala eligação amboteko ate muunu okulumbimbi katunze ko mais tata muntu ambanza Kongo sadi si mamwe kevanga mama traditional maluku mawantu kevanga ikalanga muna Luanda unajuda kwa wantu ankaka mas kwa yetu juda katabaka yoko ikatakutana nempeko ate mulu mkia unta kale nume tabokelanga kakatu ya mbidingi ko ate mulu mkia unu ikalanga kuna Luanda doctor traditional de vama iwao tutomeneza doctor traditional mutombo tekena nzewe tuzewe yani mutombo tekena kalumoni tima pasiko nzembote vo yande lumbu vena kwa nje lumbu bosi kwenu kakulu yamba bosi kakulu baka kade wau nzevo yani mutombo tekena kalumoni tima pasiko ulwenda vanga mbote lwa mukena ye ndi one sunzu diandi kalanga yani abokele vo secretario nzembote tata kulumbimbi tira duvila mutombo tekena bosi kakulu baka kalumoni tima pasiko iwao kadi wao diambu dia kaka nzole fova yenwa woso no kadi watu zevu mbanza Kongo mbanza imosi ya nene yeno vana mbanza Kongo vala utukila o vena ye mafata maka matadi kuna mbanza Kongo la utukila nzole dia saya bia fioti okay omono vimba kuimba ya utukila kuna kuimba umpangiami waskevu mono peda kai kwamba anze kwa kansho ya utukila kuna nzunga wa luvu inako komune ya mbanze Kongo omosi kwa ndo zole kwa wishi omoshi kuna mbwenga kana ka utukila omoshi kuna makela duzombo opopozudu ku makela duzombo o general passadori kumbwenga ka utukila kumbwenga então só tá indo matono wagutu yes ana quanto la batuka ya onso kiese kia ingina kiao kadi wao kesimono ilukendo mono imusiwizi ya utukila kuna mbanza wizi ingwiria gavua kaka ena munabuga kena munabuga kieno munadiaga ye yakaka utukila kuna wishi ya matondo kwa ingi kadi wao tutomene monavo mawoso no mono gindulanga pasifolo abokela embandu ya woso ne yana yamana vila munzila mbote luina bote nzambi kalusaku munanga munamamu mawoso longi mosinzo le kuluvana venavo paskwa yingi kali wa mamu makalanga nalu egiatika ediambu etanguzaga pasi kasi mbote luakala luazizidila kalulendi kutu igegako luakala luazizidila kalulendi gegako ekiaki luatambula kali wenzambi waluvana evua pasifo endinga kaluvana pasifo nda boke langa kweno awoso na muna tombe etombe wa gitalide we etombe kwa woso na geseno mosilu vovele ovo mbandu ya vila mutu na vila ka vila kade wau di sungrivo yandi va fulu kimosi ka kelenge kasi wayenda kufulu kaka oka vila mbote lwa boke la pasifo keza kasi ufete zaidi ya mbuvo endio mutu munakwiza tamuzaka pasi kwa yingi wakalanga idiau mbote twala tutsizi twadila sinde dimosi muna mambu mawoso no kaluyoiko kaluyoiko nzole wedi yake wau yeno yetompe tutonde na mama longi kadi olongi na muntu kemana iwawe muna pova zeno lwa vavo palaga kimosilo na kiau wawe kio palaga kieno kia manisa o luna kiau tete
tunakia ke pala ke vimba ke tulentekwa ku Kongo tuzamoke nayo directeur da cultura katuvane vimba munajuka katujudala kutuba ko kwaku twateka ekyo kyashidie pala tunakia vimba ekima kina kondwa patrocínio munakatuka muna Luanda ikwizo kwaku munateka munavanga publicidade kwa kundimu da kutulomba munalumbu kya publicidade kya passa elombanga 10,000 muna laki Kongo babulanga 10 wao kalika 10,000 ya bebe bina lomba munalumbu ya lute publicidade então yale mokena yo mi ya cultura katuvane ajuda muna onso no ya ewa mosto kale data zati kwa kumbanza a Kongo mosto kwa manza awishi wote ne plano zote mais na kondwa patrocinador ou ajuda ina konde vimba tuzo ne vimba ajuda katuna lenda kwa ndimu za ingi yo kwa babagimi langa kanda ndombe kelo yo yani kwe saluketo to bakila muki teve kanda ndombe intabi katuna gyo ya kumvima ngolo tunapika matuna. Wow, bo akipapa kese wa malongi metu mambote mena vingila twatula epala kakieno pasifo awoso na landi yeto amone salu kieno kaluka tukiko vovo lukala vovo eye tuzole tule pala kieno pasifo eyatu awemio mkunga mieno lukala vovo Quieto, yangani, kawa uko, iwao. Ongele meso, mwene, exipuri matu, uidi, ikonzo dieno. Yeno luvo vangavo, Kongo jafa. Yeno luvo vangavo, Kongo jafa. Bizatala kwenwe, eyala kulu, bizatala kwenwe. Ekulungi mikansi Kongo jatumba. Enulu vangavo Kongo jafa, enulu vangavo Kongo jafa. Bizatala kwenwe, eyala kulu, bizatala kwenwe. Ekulungi mikansi Kongo jatumba. Narra uma história que tá gravando na minha memória. África foi sempre linda, o nosso berço da humanidade. Havia muito Renato, havia muita felicidade. Vivíamos dentro da lei, falou do reino do Congo. Linha Lukeni era o rei. A vida bem banda Congo, em companhia do outro rei. Pode chamar de Todila, se esquecendo uma máquina pra vida. Tu chama de Yanagou, carrego o Pulumbibi. Essa imagem me identifica. Banda Congo, a minha terra, a minha mãe, o meu coração. Olha que nos fala mal, eu liberta da maldição. Origem todos para Congo, como diz o velho ditado. Com malogrado de talento, eu irei devoltar. Mas a questão é nem esperar. Eu sou filho do Quimba, falo do Mwanza até Ebela. Todos que vêm aqui Congo, tu entrava na tenda Congo, Lovana Sanda, o Mono e Fuanda. Luísa e Pangizeto, eu tô onso, Katuge Congo. Tala e Kinkuluketo, que ainda em Zango, como Zabimba. E Mwana Congo, Kalegese, Songengango e Kinkulukiaku. Arrima do Cojojola, arrima do Cojojola. Sou pai do Emerson King. Enulu vangavo Kongo jafa, enulu vangavo Kongo jafa. Bizatala kwenwe, eyala kulu, bizatala kwenwe. Ekulungi mikansi Kongo jatumba. Enulu vangavo Kongo jafa, enulu vangavo Kongo jafa. Bizatala kwenwe, eyala kulu, bizatala kwenwe. Ekulungi mikansi Kongo jatumba. Só tempo só grande, tudo que vou fazer hoje ficará marcado na memória. Se o jogo já está no fim, agora chegamos na vitória. Que Mavunga é minha terra, banda sagrada para todo mundo. Para o vosso consciente, cortei a corrente, voltei bem quente e diferente. Instalei um circuito fechado, muitos tentaram, lhes deu errado. Como diz o belo ditado, a Congo não falha, mas se atrasa. Mwana, eu sou pai, então não se engana. Se o poder não se dá, a cultura banto não se esquece. Terra do Mano Todila, quem conhece Nini Yalukeni. Ou melhor, Zingankuvu, Mama Kimpavita. Terra dos assimilados, do Afonso I, Simão Kimbangu, Pulumbinga Lando Vitor.
Botswana, terra de Makuta Mkondo, Yaniki Ngobo, Itatangana, onifika mercado do Lugo, Colombibi, Yala Mku, Pedra do Fidito e também a ponta do padrão, os falos de Banda Congo, o patrimônio mundial da cultura, general sem passadores, Mapuntuala, Tata Manila Masanda, Moana Cassandra de Mbau, Kimafundo, Uasa. Kenulu vovangavo Congo Jaffa, Kenulu vovangavo Congo Jaffa, Bizatala kwenwe, Keyala kulu, Bizatala kwenwe, Kekulu Bibikansi Congo Jatumba. Vocês que dizem que Congo morreu, vocês que dizem que Congo morreu, venha conhecer o patrimônio, venha conhecer o Culumbibi, em Banza onde está. Agradecemos a todos aqueles que preservam a cultura nacional, a sua excelência governador da província do Zaire, ao Conselho de Ancião e o seu responsável do Lumbo, Afonso Mendes, Papá Matalulu, Farmácia Salaquaco, chefe de mestre, a FEPRO, elenco do 6, do Cultura Matondo, Conduta Muito Socorro. Alô? Vocês que dizem que Congo morreu, vocês que dizem que Congo morreu, venha conhecer o patrimônio, venha conhecer o Culumbibi, em Banza onde está. tutondele nzembote awosono atulende awilipe mia mikunga mitadidi mitavova mitasongesa elu evalieto mwoto natuka kariwa uyeno musongesa luina muvovele ye mbandu ya vila pasivo avutuka vanatuka ito woso vutuka tutondele kwa yingi mana ile kipaka yenu we watu zole twa manisa povaze tokasi wa nzolele po wasisa ma povazeno za tsuka kya diambu zolele lifova buna mwana tsuka kuna kilanda pe lufete sisa numero ya telefoni ya sunzu dieno pasifo awuso ta utana tanza bokela ala bokele yoku yo numero. Okay. Tutondele mvimbo kwanto onso do bakele kututala bakele kutulana mnanchiza ndanze ko ku Inglaterra ku Luanda kunchiza nzenza ku Estados America waonso bakele ligado ku France tutondele kwanto onso bene mungolo munchiza kingolo manchiza kinzenza ekima kako group kana lomba ajuda mna diambo lina kuna ntwala uvo muntu sele kutusose mvimba buka elenco do 6 wafane kota na YouTube asone kile elenco do 6 yala nkuu kwana kutuana vo vimba bokela 924 77 99 73 924 77 99 73 924 77 99 73. E aí, e número eto ya buka elenco do 6 konso muntu na ye vimba mnanginu za judare group tona tutonde vimba porque ekesa que to onso vulega kala na princípio ou e aí e número eto vou também utuvavile na YouTube elenco do 6 yala nku gwana kutuana vimba mamanka kawa mtama mu YouTube wao empangizetu zina kuna za na kututala omuntu ne possibilidade de usalama na canal internacional como Afro, como mu canal zankaka Trace envimba unai possibilidade envimba mna ajuda resta loki yaki katubokela
twavane nkunga o vidile video ka tumampe muna kanaza za lutanga omuntu lepo sibamba muna kanaza kingola mvimba katubokela pasesa salo kinaka kwa kantuala jambo limo sisa eyote vima tumona ngempangizo za tuko Kongo katuna unidi na questão za nkunga o muziki owa nkwa mpangizo za wishe mvimba bena coração mosi yambote anjwa bakutu fanange edi mvimba tunagiangala la edi ombuta muntu kia ombuta muntu oyo yaniki ngombo unakutuvana edi mosi yambote mbuta muntu sokoru yanka kaliaka ngudia bana bakimakela ya onso nokaka bena kutuvana edi makunda mwetu akongo mvimba tumonanga arrogance mvimba twabokela mbuta muntu kiaku tuavange segunda parte ankunga kulumbimbe mvimba boshukuta kakatuyamba kuvene telefoni kwa antu kakatuzeko atu kalubokela ya kwa antu yingi mvimba muko tumonanga arrogance yingi tufutika tulame mu arrogance twakala vimba unidu twanante eke kesa lo kwantwala yoga nginadia mfofa mpaka bishike kuluki kemuke oyeta mtutondele kwa lulendo vanga esaluki yake na lendo tuike image na lendo kutukonektare ndonga onso mpashi batumona na lendo sunzu lempashi zetu nange mpashi tusunzu dizo kala mayingi tuna mau tufute vanga tuna lenda kuma possibilidade nkato kanshwe mone komuntu na mu numero zo bavene balendo kutuikama oyeno mpekelo sukila vavako lo continuara kaka ovangilo wa mpashi esaluki tukero nontwala tutondele entango ya lutuvene obrigado Iwa tutondele kwa yeno oso no bigenzambi kakala yeno elenku luisej oyeto petubutu de matondo kaluyoiko ima malongi metu kaluyoiko kade wau kese ekana nzambi mkutu kamba genafo ayingi kwa wabokelo wakasi asolwa afioti mbote iwau kaluyoiko lwa kalaga lwa kwilivo kaluyoiko wasikila kakafana luina bigenzambi kakala yeto kakala pino woso no una mama woso bigenzambi kalusaga mona nimero zeno zisene tutondle kwa sikinina wow sikinina kaka okay iwao sala que ambote ouais Tamo aqui, aquele estresse e o Maia, manda ver.